Ćao svima, moje ime je Nenad, a u ovom videu ćemo pričati o kamera RAV-u. Šta je kamera RAV? Kamera RAV je plugin koji dolazi u sklopu sa Photoshopom i sa njime možemo da editujemo RAV fotografije. U centralnom delu se nalazi fotografija koju editujemo. Ona se u ovom slučaju nalazi na beloj pozadini. Boju pozadine možemo promeniti lako. Potrebno je da kliknemo desnim klikom na pozadinu i tu možemo da biramo boju koju želimo. Zašto je to korisno? Pa ako znamo da ćemo fotografiju postaviti u galeriji ili na internetu gde nam je poznata okolina, korisno je videti kako će naša fotografija izgledati baš u tom okruženju. Poslednja opcija će dodati crni okvir oko fotografije. Sa lupom možemo približiti ili udaljiti našu fotografiju. Ako držimo levi klik i pomeramo kursor na desnu stranu, fotografiju ćemo približivati, a ako pomeramo kursor na levu stranu, fotografiju ćemo odaljivati. U donjem levom uglu možemo vidjeti veličinu odabrane fotografije, izraženu u procentima, i u bilo kom trenutku našu fotografiju možemo približiti ili udaljiti. Klikom na Fit to View fotografija će se prilagoditi tako da vidimo celu preko našeg ekrana. Kada zoomiramo, hand tool, odnosno ruka koja se nalazi u donjem desnom uglu, može biti koristan alat, jer sa ovim alatom možemo da se pomeramo po fotografiji. Do ovog alata možemo doći pritiskom na dugme Space na tastaturi. U slučaju da smo otvorili više RAV fotografija, te fotografije će se pojaviti ispod odabrane fotografije. Fotografije ovako poređane podsećaju na filmsku traku, zato se ovaj deo tako i zove. Imamo opciju da filmsku traku premestimo sa leve strane. Potrebno je da kliknemo desni klik na traku, onda da odaberemo Film Strip Orientation i tu možemo da odaberemo gde želimo da se naša filmska traka nalazi. Imamo opciju da se naša filmska traka nalazi horizontalno, odnosno ispod fotografija, baš kao što je i sada, i vertikalno, gde će u tom slučaju filmska traka biti vertikalna i nalazit će se sa leve strane naše fotografije. Filmsku traku možemo sakriti klikom na ovo malo dugme. Klikom na isto to dugme, filmska traka će se pojaviti. Svaku fotografiju možemo označiti ili oceniti sa zvezdicama, od 1 do 5. Potrebno je da obeležimo fotografiju koju želimo i da pritisnemo na tastaturi broj od 1 do 5. Ili da klikom ovde odradimo isti proces. U najnovijoj verziji možemo direktno ispod fotografija da ocenimo svaku fotografiju. Svaku fotografiju možemo obrisati na dva načina. Prvo je potrebno da obeležimo fotografiju koju želimo da obrišemo, a onda možemo pritisnuti Delete dugme ili da kliknemo na ovu malu korpu. Fotografija će biti obrisana tek na kraju, kada pritisnemo Done dugme, pa u slučaju da smo napravili grešku, možemo obeležiti fotografiju i ponovo pritisnuti Delete dugme, ili opet kliknuti na korpicu, i fotografija neće biti obrisana. Obrisana fotografija će direktno otići u korpu, tako da ako smo u ovom koraku slučajno obrisali fotografiju, nije sve izgubljeno. Ispod fotografija se nalaze jako bitne opcije. Klikom na tekst otvorit će se nov prozor. Ovde imamo dosta opcija, ali da ne bih dužio, reći ću vam moj predlog. Moj predlog je da Color Space bude Adobe RGB. Ovde bih odabrao 16 bita i obavezno bih štiklirao opciju da Photoshop fotografiju kasnije otvori kao pametan objekat. Štikliranjem ove opcije dodajemo mogućnost da se kasnije vratimo na ovaj korak, odnosno u Camera RAV plugin, i tako ponovo možemo da menjamo sve ove opcije.
Sa desne strane se nalaze sve ostale alatke. Na vrhu se nalazi histogram, a ispod njega možemo vidjeti takozvane globalne alate. To su alati čija podešavanja utiču na celu fotografiju. Pored toga, imamo i lokalne alate koji, kao što možete da pretpostavite, utiču samo na delove fotografije koje mi odaberemo. Sa grid alatom možemo vidjeti koordinatnu mrežu. Ona nam može pomoći kada ispravljamo fotografiju ili kada kontrolišemo da li se određene linije prave ili ne. U gornjem delu možemo menjati veličinu mreže, kao i koliko se ona jasno vidi. Convert and Save dugme nam omogućuje da snimimo fotografiju. Kada kliknemo na to dugme, možemo da biramo format, lokaciju, ime, kvalitet itd. To isto možemo da uradimo ako kliknemo desni klik na fotografiju, onda da ovde odaberemo Save Image i opet Save Image. I onda možemo da podesimo kako želimo našu fotografiju da snimimo. Ako želimo brzo da snimimo fotografiju, imamo opciju da je snimimo u JPEG-u i u RAW formatu. Potrebno je da samo to odaberemo. Histogram. Prvo što možemo vidjeti na desnoj strani je histogram. Na histogramu možemo vidjeti grafički prikaz naše fotografije u tamnim, srednjim i svetlim delovima, gledajući sa leve na desnu stranu. Vodoravna osa prikazuje raspon tonova, a uspravna osa prikazuje broj piksela u pojedinom tonu. Na histogramu postoji 5 zona, a to su crni tonovi, senke, središnji tonovi, odnosno ekspozicija, svetli tonovi, odnosno highlighti i beli tonovi. Koristim izraz crni i beli tonovi zbog slajdera koji se tako zovu, ali zapravo mislim na najsvetlije, odnosno na najtamnije piksele na fotografiji, ne na potpuno bele, odnosno potpuno crne piksele. Na histogramu možemo vidjeti grafikone u boji i jedan sivi grafikon. Sivi grafikon predstavlja osvetljenost fotografije i nema nikakve veze sa bojama. Ako smanjimo ekspoziciju na ovoj fotografiji, vidjet ćemo da se grafikon pomerio u levu stranu. Pa baš kao što smo malo pre pričali, leva strana predstavlja tamnije piksele, naša fotografija je sada tamnija i to možemo vidjeti i na histogramu. Mi ova podešavanja možemo kontrolisati direktno na histogramu. Potrebno je da obeležimo deo koji želimo da menjamo. Pa ako želimo taj deo da učinimo svetlijim, da taj deo povlačimo na desnu stranu. Odnosno da taj deo povlačimo na levu stranu, ako taj deo želimo da učinimo tamnijim. Na histogramu imamo i ova dva dugmeta. Ta dva dugmeta su namenjena za kliping u fotografiji. Odnosno, uz pomoć njih ćemo lako uočiti gde na fotografiji nemamo uopšte detalje. Ako pogledamo ova dva dugmeta, vidimo da su crne boje, što nam govori da na ovoj fotografiji nigde ne gubimo detalje. Ako fotografiju učinimo previše svetlom, vidjet ćemo da je sada desno dugme promenilo boju, pa nam time plugin govori da u svetlim detaljima postoje pikseli gde nećemo imati uopšte detalja. Da ovu fotografiju učinimo tamnijom, na levoj strani će dugme dobiti boju, pa tako brzo možemo saznati da nemamo detalja u tamnim tonovima. Ako kliknemo na ova dva dugmeta ili na jedno od njih, vidjet ćemo gdje tačno na fotografiji nemamo uopšte detalja. Plavom bojom će nam se pokazati detalji koji su totalno crni, a crvenom bojom totalno beli pikseli. Ako ne želimo da se ovim bojama pojavljuju pikseli gdje nemamo detalja, to možemo vidjeti na još jedan način. A to je dok radimo sa osnovnim slajderima. Potrebno je samo da pritisnemo Alt dugme dok menjamo naša podešavanja.
Ako dok menjamo ekspoziciju, highlighte ili bele tonove, vidimo crnu pozadinu, to znači da u svetlim tonovima ne gubimo nikakve detalje. Ako krenu da se pojavljuju beli pikseli, to znači da u tim delovima nemamo više detalja. A u crvenoj boji možemo vidjeti piksele koji gotovo da nemaju nikakve detalje. Nasuprot toga, ako menjamo senke i crne piksele, vidjet ćemo totalno belu fotografiju ako ne gubimo nikakve informacije u tamnim tonovima. A u crvenoj boji možemo vidjeti piksele kojima malo fali da ostanu bez ikakvih informacija. Edit deo. Ovdje imamo dve opcije. Auto, gdje će kamera RAW za nas podesiti osnovna podešavanja, i B and W dugme, gdje će naša fotografija postati crno-bela. Posle ovih podešavanja, mi uvek možemo dodatno da podešavamo šta god želimo. Ako želimo da sva podešavanja vratimo na početna podešavanja, potrebno je da kliknemo desni klik na fotografiju i da tu odaberemo Reset to Default. Postoji još jedan zanimljiv alat. Ako pritisnemo dugme Alt, vidjet ćemo da možemo na početak da vratimo samo određena podešavanja. Takođe, imamo i ovo oko ovde. Ako je ovo oko svetlo, znači da smo tu promenili neka podešavanja. Ako kliknemo levi klik i držimo levi klik na oku, vidjet ćemo kako je fotografija izgledala pre nego što smo ta podešavanja promenili. Svaki panel ima ovo oko, pa tako mi imamo i vizualni prikaz gde smo neka podešavanja promenili. Profili. Šta su zapravo profili? Profili su uputstvo za Photoshop, kako da RAW podatke pretvori u boju i tonove koje mi vidimo. Postoji mnogo profila, ali da ja ne bih objašnjavao svaki, pogledajte link u opisu za više informacija. Ono što bih ja želeo da dodam je da ovde imamo profile koji su isti ili identični sa profilima na našim fotoaparatima. Njih takođe možemo odabrati. Još nešto, klikom na zvezdicu profil stavljamo u favorite. Isto tako možemo profil izbaciti iz favorita. Ti omiljeni profili će nam se kasnije stalno pojavljivati na početnoj strani, pa ako stalno koristimo neke profile koji sada nisu na početnoj, na ovaj način možemo ubrzati sređivanje fotografija. White balance, odnosno balans belog. Ispod profila se nalaze podešavanja za white balance, odnosno za balans belog na fotografiji. Način prikazivanja bele boje na osnovu temperature izvora svetlosti naziva se balans belog. U fotografiji je veoma koristan ovaj alat, jer uz pomoć njega možemo dobiti prirodan izgled na fotografiji. Balans belog možemo ručno namestiti, možemo koristiti podrazumevana podešavanja, ali imamo i ovaj mali alat. Kada odaberemo taj alat, klikom bilo gde na fotografiji reći ćemo Photoshopu ovaj deo je beo ili neutralan i Photoshop će umjesto nas podesiti white balance. Mana toga je što nekada ne znamo koji je deo bio beo ili neutralan, te Photoshopu možemo dati pogrešan uzorak. Ipak u kamera RAW ima još jedan način. Umjesto da kliknemo, možemo da pritisnemo desni klik i da odaberemo veći uzorak. Onda će taj deo Photoshop analizirati i doneti bolju odluku. U slučaju da nam se ni to ne dopadne, uvek ručno možemo da podesimo white balance. Sa slajderima za osnovna podešavanja možemo lako određene delove na fotografiji da učinimo tamnijim, odnosno svetlijim. Ako bilo koji slajder povučemo na desnu stranu, taj deo na fotografiji ćemo učiniti svetlijim.
Odnosno, ako bilo koji slajder povučemo na levu stranu, taj deo ćemo učiniti tamnijim. Pored toga, ovde imamo i kontra slajder. A ako povlačimo ovaj slajder na desnu stranu, činimo svetli piksele svetlijim, a tamne tamnijim, istim intenzitetom. Ako smanjujemo kontrast, radimo totalno suprotno. Znači svetle piksele činimo tamnijim, a tamnije svetlijim. Naredna 3 slajdera dodaju kontrast, ali na različit način. Sa Clarity slajderom možemo dodati ili smanjiti kontrast u središnjim tonovima, dok recimo sa slajderom za teksturu dodajemo kontrast na veoma malim detaljima. To će učiniti da više detalja dođu do izražaja. Dodavanjem teksture, boje na fotografiji će postati malo jače, a dodavanjem Clarity-a boje postaju malo slabije. Decay slider je namenjen za uklanjanje ili dodavanje magle na fotografijama. Prilikom povlačenja ovog slajdera na desnu stranu dodajemo kontrast, boje postaju dosta jače i fotografija postaje tamnija. Nasuprot toga, povlačenjem ovog slajdera na levu stranu, boje postaju slabije, fotografija svetlija i kontrast se smanjuje. Vibrance and Saturation. Sa vibranceom i saturacijom dodajemo boju na fotografiji. Razlika između ova dva slajdera je zato što saturacija dodaje boju svuda istim intenzitetom, dok Vibrance analizira fotografiju i prvo dodaje boju kod boja koje su slabijeg intenziteta, pa tek onda kod boja koje su jačeg intenziteta. Pritom se trudi da sačuva prirodnu boju kože. Naredni alat o kojem ćemo pričati se zove Curves, odnosno kriva. Prvo što možemo da primetimo da izgled ovog alata veoma podsjeća na histogram. Sa ovim alatom imamo dosta fleksibilnosti pri podešavanju svetlosti, ali i boja. Pri svakom novom kliku na krivu pravimo novu tačku. Povlačenjem tačke na gore, taj deo će postati svetliji, dok povlačenjem tačke na dole, taj deo će postati tamniji. U zavisnosti koliko tačku udaljimo od krive, toliko će taj deo biti svetliji, odnosno tamniji. Kako naći deo koji želimo da menjamo? Kao što smo već pričali, svaka fotografija se sastoji od 5 delova. Crnih piksela, senki, središnjih tonova, highlighta i belih piksela. Ako pogledamo dobro ovu horizontalnu krivu, imamo 5 tačaka i baš kao na histogramu, gledajući sa leve na desnu stranu, tako se raspoređuju naši tonovi, od najtamnijih do najsvetlijih. Znači, prva tačka predstavlja crne tonove, druga senke, treća središnje tonove, četvrta svetle tonove i peta bele tonove. Nije loša ideja da odmah u startu dodamo ove tačke, ali nisu obavezne. Pa sada kada znamo to, u slučaju da senke želimo da učinimo tamnijim, povući ćemo taj deo na dole, a ako želimo da senke učinimo svetlijim, povući ćemo na gore. Mi na ovoj krivi ne moramo menjati samo senke, već sve što god želimo. Takođe, ne moramo samo imati 5 tačaka, možemo napraviti i više, ali i manje. Ipak, nemojte preterivati, jer fotografija može pući. Pored ovoga, ovde imamo i Target Adjustment Tool, odnosno alat za ciljno prilagođavanje. Sa ovim alatom možemo direktno na fotografiji da menjamo naša podešavanja. Potrebno je da kliknemo na određeni deo na fotografiji koji želimo da menjamo. Povlačenjem kursora na gore, taj deo ćemo učiniti svetlijim, odnosno povlačenjem kursora na dole, taj deo ćemo učiniti tamnijim. Pored toga, ovde možemo dodavati boje koje želimo. Kao što smo na prvoj krivi dodali svetlost, ovoga puta povlačenjem tačke na gore dodajemo boju,
dok povlačenjem tačke na dole dodajemo suprotnu boju. Kao što možete da pretpostavite, ovde su nam mogućnosti neograničene. U slučaju da želimo da obrišemo tačku na našoj krivi, potrebno je da obeležimo tačku i pritisnemo Delete, ili pritisnemo desni klik i odaberemo Delete Control Point. Tako recimo u svetlim tonovima možemo dodati jednu boju, a u tamnim drugu. Sa Reset Channelom odabrani panel se vraća na početak, a sa Reset All Channels sva podešavanja koja smo uradili u ovom delu se vraćaju na početna podešavanja. Postoji i parametska kriva. Ovde možemo podesiti podešavanja i na slajderima, a ako želimo da povećamo ili smanjimo deo na koji utičemo, to možemo uraditi sa ovim tačkama. Na ovoj krivi ne možemo dodati tačke. Detalji. Kada kliknemo na ovaj panel, vidimo odeljak za oštrinu i odeljak za otklanjanje šuma. Klikom na ovaj mali trougao dobit ćemo još podešavanja za odabrani deo. Kao što možete vidjeti, ovde već imamo određena podešavanja unešena. To su podrazumevana podešavanja. Sa Sharpening sliderom možemo dodati ili oduzeti celokupni efekat oštrine. Sa radiusom određujemo koliki prostor oko ivica želimo da zaoštrimo. Sa slajderom za detalje biramo koliko jak efekat oštrine želimo, a sa masking delom možemo da kontrolišemo gde će se oštrina dodati. Ako ovaj broj stoji na nuli, efekat će biti svuda isto nanešen, ali ako ovaj slajder povučemo skroz desno, oštrina će biti nanešena samo u baš jako izraženim ivicama. U zavisnosti od fotografije, kombinacijom ovih slajdera doći ćemo do najboljih podešavanja. Mada ja generalno na svojim fotografijama ovo podešavanje ne menjam. Noise Reduction. Ovde možemo da eliminišemo ili smanjimo šum na fotografijama. Šum se smatra nečim nepoželjnim na fotografiji, pojavljuje se nasumično i time fotografija gubi na detaljima i kvalitetu. Šum može biti crno-beli ili u boji. Sa narednim podešavanjima možemo srediti i jedan i drugi. Sa Noise Reduction sliderom biramo koliko ćemo piksela u okolini da pomešamo međusobno. Sa detaljima biramo koliko detalja želimo da zadržimo, a sa kontrastom možemo da odaberemo koliko želimo kontrasta da bude između piksela. Sa Color Noise Reductionom imamo slične opcije. Samo umesto kontrasta možemo da biramo koliko te piksele želimo da zamotimo, odnosno da pomešamo sa okolinom. Color Mixer. Color Mixer nam daje mogućnost da utičemo selektivno na određene boje na fotografiji. Kada odaberamo HSL, možemo bojama da menjamo hue, odnosno nijansu, saturation, odnosno jačinu boje, i luminance, odnosno koliko je ta boja svetla ili tamna. Na hue sliderima možemo vidjeti koje boje u koju nijansu možemo da promenimo. A za saturaciju i luminance verujem da je sve jasno. Kod saturacije imamo boju čiju jačinu možemo da menjamo. Što je slajder više povučen na desnu stranu, ta boja će biti izražajnija. Nasuprot toga, što je slajder više pomeren u levu stranu, ta boja će biti sve manje i manje vidljivija na fotografiji. U luminance delu biramo koliko je boja svetla ili tamna. Data boja se tada meša sa belom ili crnom i dobija se drugačiji ton. Povlačenjem slajdera na desnu stranu, ta boja postaje svetlija, povlačenjem slajdera na levu stranu, ta boja postaje tamnija.
Ovdje također imamo alat za ciljno prilagođavanje, pa direktno na fotografiji možemo da menjamo boje. U zavisnosti u kom smo panelu, to sa Target Adjustment toolom menjamo. Ako smo u Hue delu, menjamo nijansu, ako smo u Saturation, menjamo saturaciju, odnosno jačinu boje, i ako smo u Luminance-u, biramo koliko je boja svetla ili tamna. Ako odaberemo Color, ovdje imamo ista podešavanja kao i malo pre, samo što su podešavanja grupisana po bojama. Tako recimo ako znamo koje boje želimo da promenimo, ovdje to možemo očas posla da uradimo. Optik ili optika. U ovom delu možemo srediti hromatske aberacije, distorziju i vinjetu. Hromatska aberacija je optička mana zbog koje se svetlosni zraci različite talasne dužine fokusiraju na različitim tačkama duž optičke ose objektiva. Uglavnom se ovaj problem pojavljuje u najkontrastnijim ivicama, pa se na tim mestima pojavljuje zelena ili ljubičasta linija. Što se tiče rešenja ovog problema, uglavnom je jedan klik dovoljan. Potrebno je samo da štikliramo ovo polje ovdje i u većini slučajeva naš problem će biti rešen. U slučaju da nije, potrebno je da odaberemo opciju Defringe i da taj problem sredimo ručno. Prvo je potrebno da uočimo gde se hromatske aberacije nalaze i koje su boje. Onda je potrebno da odaberemo nijansu problema, a nakon toga trebamo postepeno mount slider da povlačimo na desnu stranu dok ne rešimo ovaj problem. Moramo biti pažljivi sa ovim podešavanjima da ne bismo totalno upropastili fotografiju. Po mom mišljenju, ovo bismo trebali prvo da uradimo, jer kasnije, kada budemo menjali boju, nijanse ili bilo šta drugo, bit će teže rešiti ovaj problem. Distorzija je čest problem kod uglavnom širokougolnih objektiva. Tada se ivice fotografije krive i mogu nekada upropastiti fotografiju, a nekada dati veoma zanimljiv efekt. Postoji bačvasta distorzija, jabučasta i u obliku brkova. Pošto se distorzija objektiva može matematički izračunati, Photoshop je napravio profile za većinu objektiva, tako da ovaj problem možemo lako rešiti. Nekada Photoshop automatski detektuje objektiv koji je korišćen, ali ako nije, možemo ručno odabrati objektiv. U slučaju da ovdje našeg objektiva nema, odabrat ćemo manual i tu sami da korigujemo ivice i vinjetu. Geometrija. Sa geometrijom možemo lako da sredimo perspektivu. Sve što je potrebno je da pritisnemo A dugme i dobit ćemo odlične rezultate. Pored automatskih podešavanja imamo opciju da sredimo horizontalu, vertikalu, kao i jedno i drugo. Još jednu opciju imamo, a to je da sami odaberemo horizontalne i vertikalne linije. Moja preporuka vama je da prvo sredite distorziju, pa tek onda perspektivu. Postoje i ručna podešavanja gdje dodatno možemo da menjamo šta god poželimo. Efekti. Od efekta imamo grain, odnosno filmsko zrno i vinjetu. Šum je ograničenje senzora digitalnih aparata, dok su filmska zrna optička tekstura koja se pojavljuje zbog malih čestica metalnog srebra ili oblaka boja. Ako želimo da dodamo filmsko zrno na našim fotografijama, imamo tu opciju ovdje. Sa grain podešavanjima biramo koliko zrna želimo da dodamo, sa size sliderom biramo njihovu veličinu, a sa roughness sliderom biramo koliko grube efekat želimo. Ispod toga imamo opciju za vinjetu. Možemo dodati belu ili crnu vinjetu. Birati koliki nam je centar na fotografiji, da li je vinjeta kockasta ili okrugla, kao i koliko suptilan prelaz na ivicama želimo da bude. Kalibracija. Prvo što vidimo ovdje je shadow slider, pa u ovom delu možemo nijansu senke da sredimo. U senkama možemo dodati ljubičastu ili zelenu boju.
Mi trenutno radimo u Adobe RGB prostoru, što znači da je svaka naša boja sastavljena od različitih vrednosti crvene, zelene i plave. Kada bismo ovde menjali jačinu neke boje, recimo plave, onda ćemo dodati plavu svuda gde plave ima. A ima je gotovo svuda, jer je svaki piksel sastavljen od ove 3 boje. Čak i gde ima plave boje, pomeranjem ovog slajdera, utičemo samo na količinu plave boje u plave boji. Ovaj deo se razlikuje u odnosu na color mixer. Mikser menja date boje na fotografiji i plavu menja samo gde je plava dominantna. To važi i za ostale boje. Crop tool. Ovde možemo kropovati ili iseći fotografiju kako želimo. Možemo odabrati neki format, ali i ne moramo ako ne želimo. Takođe, ovde možemo da ispravimo fotografiju, sećemo pod određenim uglom, rotiramo ili obrćemo fotografiju. Odlična stvar kod kamera RAW plugina je što ovaj proces možemo i kasnije da promenimo, jer se isečeni deo nije totalno isekao. Ako želimo da ispravimo horizont na fotografiji, možemo koristiti ovaj alat. Potrebno je da kliknemo na ovu opciju i da odaberemo horizont, a Photoshop će za nas odabrati tačan ugao. Ako želimo, ugao možemo i sami da unesemo. Heal and Spot Tool. Svima je već poznat alat u Photoshopu sa kojim možemo ukloniti bubuljice i tako te stvari. Ovo je bukvalno isti alat kao i Heal and Spot Tool u Photoshopu. Sa crvenim krugom obeležavamo deo koji želimo da popravimo, a sa zelenim krugom obeležavamo odakle želimo informacije da koristimo. Razlika između ova dva alata je zato što Heal meša podešavanje koje smo stavili u oba kruga, dok Clone Stamp kopira bukvalno sve, i boju i teksturu. Većina podešavanja o kojima smo do sada pričali rade na globalnom nivou. Tačnije, sa promenom podešavanja utičemo na celu fotografiju. Naredna 3 alata rade na lokalnom nivou. Efekat ili podešavanje koje smo odabrali možemo da nanesemo tačno gde želimo. Naredna 3 alata rade po tom principu. Ta 3 alata su četkica, gradualni i radijalni filter. Ova 3 alata rade po istom principu. Kada odaberemo bilo koji od ovih alata, recimo četkicu, vidjet ćemo nova podešavanja. Ta podešavanja su namenjena samo za alat koji smo odabrali, u ovom slučaju četkicu. Uzmimo za primer da smo ovde promenili ekspoziciju. Gde god pređemo sa četkicom, tu će ekspozicija biti promenjena. Tako u bilo kojem delu možemo dodati šta želimo. Ako želimo da obrišemo ovaj efekat, potrebno je da kliknemo na crvenu čiodu i da pritisnemo Delete. U slučaju da nam se efekat dopada, ali smo odabrali veći deo na fotografiji nego što smo želeli, možemo kliknuti na gumicu i suvišan deo obrisati. Ako želimo novu četkicu da dodamo, potrebno je da kliknemo na plus pored ove četkice i imat ćemo mogućnost da dodamo novu četkicu. Ako kliknemo na ovo malo dugme ovde, imamo podešavanja za samu četkicu. Pa tu možemo menjati veličinu četkice, koliko je ivica oštra ili ne i koliko je jak efekt. Ako želimo da resetujemo sva podešavanja koje smo uradili sa četkicama, potrebno je da odaberemo dugme Reset. Gradualni filter nam daje mogućnost da efekat dodajemo postepeno. Kada dodamo gradualni filter na našoj fotografiji, vidjet ćemo 2 čiode i 2 isprekidane linije. Iza zelene linije se nalazi potpuno efekat koji smo namestili, a iza crvene efekta potpuno nema. U zavisnosti koliko su ove 2 linije udaljene jedna od druge, toliko je suptilan prelaz. Što su bliže linije, razlika je vidljivija. Što su dalje, razlika je sve manja i ivica je manje primetnija. Radijalni filter radi na istom principu, samo umesto linija, ovaj filter radi u obliku kruga. Ako pritisnemo Shift dugme ili u obliku elipse. Elipsu možemo rotirati kako želimo. Sa Feather opcijom, kao i uvek, možemo podesiti koliko su ivice izražene ili ne. Još jednu stvar bih dodao kod ovog filtera, je da imamo opciju Invert.
Pa to znači da možemo odabrati prostor gde efekat neće biti, a svuda oko njega efekat će biti. Ovdje imamo opciju da dodamo četkicu sa istim podešavanjima, a možemo i gumicu iskoristiti ako negdje efekat ne želimo. Red eye, odnosno crveno oko. Sa ovim alatom možemo lako srediti crveno oko koje se pojavljuje nekada na fotografijama. Potrebno je samo da obeležimo oko i problem će biti rešen. U slučaju da nije, igrajte se sa ovim podešavanjima. Snapshot ili snimak. Snapshot će sačuvati sve što smo do tada uradili. Recimo, menjali smo neka podešavanja i odlučili smo da uradimo snimak. Nakon toga želimo da probamo još neke stvari. Ako sada želimo da se vratimo na prethodna podešavanja, možemo kliknuti na Snapshot i odabrati prethodan snimak. Možemo napraviti snimaka koliko želimo, što je super ako želimo da probamo neke efekte, te ih kasnije brzo možemo uporediti. Razlika između snimaka i preseta je što snimak možemo dodati samo na toj fotografiji, a preset možemo dodati na bilo kojoj drugoj fotografiji. Preseti su u prevodu sačuvana podešavanja koje smo mi ili neko drugi uradili u prošlosti i želimo da ih iskoristimo ponovo. Kada snimamo podešavanja, možemo snimiti i samo određena podešavanja. Ako želimo da neka podešavanja ne sačuvamo, potrebno je da oštikliramo to. Za kraj, ostalo nam je još par opcija. U donjem desnom uglu, do alata, vidimo dva kvadrata. Klikom na desni kvadrat možemo vidjeti kako je naša fotografija izgledala na početku. Klikom na levi vidimo isto to, ali na drugačiji način. Pored toga, imamo još par opcija za upoređivanje. Klikom na Open Object otvaramo fotografiju kao pametan objekat u Photoshopu, a ako odaberemo dan, naša podešavanja će biti sačuvana, a fotografiju Photoshop dalje neće otvarati. Ako bismo kliknuli na Open, Photoshop bi otvorio fotografiju u JPEG formatu. Poviše fotografije se nalazi ime fotografije, kao i aparat sa kojim je ona fotografisana. Kada pritisnemo desni klik na fotografiju, imamo sledeće opcije. Da promenimo pozadinu, ili bolje rečeno okolinu fotografije. Enhance Details, sa ovim alatom kamera RAW bi trebao da poboljša detalje na fotografiji. Ja sam iskreno ovo probao par puta i nisam video neku razliku, pa ovo od tada ne koristim. Ovdje možemo također snimiti fotografiju, obeležiti je sa bojom ili sa nekom zvezdicom. Možemo kopirati određena podešavanja i nalepiti podešavanja od neke druge fotografije. Imamo opciju da nanesemo snapshot, ali i omiljena podrazumevana podešavanja. Da bismo ovo odabrali, potrebno je prvo da odemo u podrazumevana podešavanja, odnosno presete, pa da određeni preset stavimo u favorite. Možemo vratiti na početna podešavanja ili na podešavanje od kada smo otvorili ovu fotografiju. Tu može biti razlike. Recimo da smo sačuvali RAW, pa ponovo otvorili, Reset to Open će vratiti fotografiju na prethodno sačuvanu RAW fotografiju, a Reset to Default će vratiti fotografiju na početna RAW podešavanja. Možemo fotografiju obrisati, ali i menjati veličinu po želji. I to je to. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja videa. Želeo sam da vam ispričam što više stvari u što kraćem vremenskom roku. Možda sam negde požurio, ali ako imate nekih pitanja, ostavite ih u komentaru. Lajkujte video, prijavite se na naš kanal, a možete nas pratiti i na socijalnim mrežama. Hvala vam puno i vidimo se.